San. Mantap yo. Terus mau jadi lauk? Hah? Iya. Murah yo. Coba rasa. Cuma murah dengan 200 ribuan. 200? 200 ribu. Tadi mungkin apa gocap paling mungkin mah. Ini 200. 200. Iya. 150. Bener. Oh 50 nih man ya 200. 200. 150 kurang. Bang Maraben, ikat saya mas betul. 250. Lumayan, lumayan. Anjay, hitung duit. Nah, kalau cicing di dia tuh. Lagi separap jan. Itu marah begitu kan? Maksudnya? Ya, kan gitu eta teh modalna 250 nya. Ieu hiji 2 3 4 5 6 750. Patina pinter ya. Anjing. Dijual. Dijual. Lo aing dijual. Tuh, tak pernah tahu. Iya. Cuman main kalau mau jadi duanya. Dua. Duanya. Tenang yang jualan makampang kemarin yang nomornya. Duanya hari ini. Dua. Weh, kemana dia? Orang mah? Ya. Ciamis. Ciamis ah. Ciamis ah. Mohon 10.000. 10.000. Ayo. Ciamis. Ciamis ah. Ciamis. 10.000. Ayo. Ciamis. Celebet. Ciamis. Mangga. 10.000. Ciamis. Ciamis ya. Ciamis. Oh ya. Sok. Di pangkon murang kali mah di pangkon. Oke, sok. Lumayan lah. Ayo Pir. Yuk. Ciamis. Anu mana itu? Oh iya gitu. Ulah seri atuh ki.
Neng Risma nyali rawahe. Ayah abdi ka mana? Ke Payun. Oh iya abdi ka ase. Hah! Di tah meuli gula kalaka bobogohan. Sayo Rencangan. rencangan geus bobogohan. Itu di tah pameulkeun gula kumaha gawat? Oke gula oke. Gawat nurut mal. Hah! Ya dulu. Coba, Ceng. Ayo. Anja. Pak, teh. Oh, siap. Ada di sini apa pada di colok? Di celok we. Colok. Siap. Pacarnya cantik pacarnya weh. Nuhun nak teteh. Sering-sering mampir ke dia nya. Alhamdulillah sekian lama aing konten tah. Alhamdulillah aing robicon. Kepada mama gagal ya mah. Buat tagi. Naon? Iya Pak. Agulnya. Log Pak. Log. Ini disangka benar. Mohon Pak. Sok tuh ikut kayak era sorangan. Mohon Pak.